Uzana amen. Ningenda kubashemerera no kubatangirira aha program NDYAMUSIIMANTA. Ninyesigaho nahori aho riyo no turebera shuare wagiro umwoyo mutuma urukwera yakushumeremu ahabo kuba twatandikane cyeshongoro nkeki wabota ziniro kasigara hansi nuba no manyisachi wabushesho rumurungi wabushesho inamagara sima ho mukama Nabagira ngo nenta sima habira yagihereza wimukakasheshe ukashanga amagaro gine ukashanga wimuko mu kitando toturo tugweje gire wimukaburije sima hezo mbabaza mukama. Program ni NDYAMUSIIMANTA erizone 2019 yo kwezi 11 2023 ntsima yesa habwa sandeji ntsima yesa habwa izoberi sande ya kashatu omukwezi 11 ezo nembabazi zongerwa hazindi nitubaro kwezi kumwe tukahendere mu mwaka gwa 2023 sincerely speaking watera flashback enyuma kwiho kwezi ko kubanza ukareba mukame byayizire nakurabyamo nibikuru kandi bibe biri no tekateka ngutoru kubasa no kurabamu kunkabi kurabizemu ezo nembabazi za mukama kandi ntumanya ngo noko kwezo kwasigara ku 12 okutegerizemo mujunu wito kuzarwa nitumanya ngo nako naza kuturabyamu tiko mu mwaka gwa 2024 naturyabahurire twengere tusimezo mbabazi ezongerwa hazindi. Program ni NDYAMUSIIMANTA ine Clare kandi twikirize tubanze twashaba nabwanyuma tugumize na program. Omwizina lya patiri nerya mwana nerya mutumo rukwera amina. Mukama ruhanga tata iwo wahiguriya byona ntwenda kusima no kwebaza ahabwizobere rya sande izoba rya 2019 okwezo ku 11 2023 mukama uri mukuru tukusima tukwebaza ahabwe choncho cyamagara tukusima tukwebaza ahabwe amakagitu mukama tukusimira berere bitu tukusimira abazire bitu tukusimira abashija bitu tukusimira abakazi bitu mukama yebare tukusima habwa programage mukama uri mukuru ekisinsantu kigaruriza mukama mwen tata nyamuhanga tukushaba ngo tsasire nshobi zitu ntushobya turi abantu ayi mukama tata ntukwetango mshahejo ijobe ni wategeko mu programage itwenka abantu turi kubasa mukama ekigambe cyarabirwa mu programage mukama tata ntukushaba ngo tugire cyakora hamani gogo ariyo nare programage kigire cyabasa kuhindura hamagaraje mukama tata nyamuhango murungi ekigambe cyarabirwa mu programage obundo muntori yatine businje atine mani atino kuteka ngunanyencha kalenu rubasa kurenga mukama tata kigambo cyarabirwa mu programage base kugire cyagarura hamagaraje abasegaruka mamani abasegarukana no businje mukama tata yabatabwine omwizine rya mukama wuti Yesu Kristo ayi mukama twakongera berere bitu abarya hamashomero nangwa nabandi baryo ne bahumura ayi mukama nyamuhango murungi ejo shagama yawe yobguzi bwinje gume barinzire gume bashwekire ebarinda kabikona ebarinde ndwara ebarinde bishikiriza mukama izina rya uriyenzere kuhimbiswa mukama twakongera abaryo mu marwaro abari kushasha mukama nangwa nabandi barwariro mu makagabo mukama indware zimwe tizirigambwe indware zimwe mukama tata zesherekire konka mukama tata yo banozireba tukushaba nembabazi nyingi ngogorogo mukogwa gwembabazi gukwata haburucweka cyo muntu wena hari kushasha mukama rero twareba nakizubwa twengera kusima embabazi zawo mukama tata nyamuhanga buri muntu ariyo nare programage ntushaba mukama ngo kuyagitandika takabana ko yagihendera obundari latine businjo obundari latine mane obundari na rapiro niyer kumanya mazigage mukama mwene kigambe kirarabwo mu programage byeshongore biraterwa mu programage mukama ntukushaba ngo base kusimura maziga gogwe wenarire nara otine businje abase kugira businje ari kurabira mu programage ayi mukama twakusima twakwebaza mukama habo kubora mukuru timwe riyo nekora programage yo nantugikwasa tukushaba ngo beni wisho kategeka from the start mpaka to the end ayi mukama izina rya uriyenzere kuhimbiswa iwe Yesu Kristo mukama wetu twakusima twakwebaza ahabwe izina rya Yesu Kristo mukama wetu mu izina rya patiri nerya mwana nerya mutumo rukwera amina. Mukama numurungi twenda kusime watandikana itwe programu iyo watandikana itwe kushaba
abandi muyoni mwetebekanisa okuzahamaramizo ntwenda kusima imbabazi obundi we toyine mani nogiro tunyowahira mizerizo batinda abase kuzayo program ndyamusiimanta ryaha tukuretere ekigambo kya Ruhanga injire ryaha injire neija kugambwaho mu program eji mwene otakagiro tusinyine mani tunabasa kushaba n'abandi tunabasa kweterana n'abandi omwiramizo konka program ryaha kukugarizamwo amani injire ryaha kukugarizamwo obusinge wabano manyangoriro tine businge dere kitinisa kikeyongera kweyereka bito miringo ngo gumwe twenda kutabarusya Honorable Mbarebachi yebare ahawo kuterekeragano cyawe no mukunda wawe ngo mukama abakwase Yesu Kristo aberu hagati yanyu ahawo kuba mwaba mutamwe kwasize ebintu bikatambiraje no manya ko kubotine Yesu ahari bajurwawe amakato kugabasa ko kubotine Bikira Maria na mnonga Honorable Mbarebachi twagamba Bikira Maria no manya kikumanyisa abakaturice no manya kikumanyisa wabotine Bikira Maria ahari bajurwawe ebye kanibirema mwene bimwe byona ncenda tubikwase wahiguru tubikwase mukama abe nuwe yaturwanira entarezi tutarukubasa entarezi tutarukumanya kugira ngo iwe nko muntu to kubasa kuzebasa necha handi cyo nkigamba je nguyo to kubasa kwerwanira uko atorukubasa reke entaro zona reke korenzi gukona tukuretera wahiguru wenka abe nuwe yabasa gukora buri cyumu program ndyamusiimanta noza kutwikiriza tumureho ntuzagaruka n'ikigambo cyitu cyizobere Yabare Jin Peace haza Jin Peace okabura indeed Yesu wari indeed mukama wari wamweta wamutakira ukamugambere byawe byona nabihurikiza ari kujya tunyoka nshabire nkashaba bukashesha nkashaba atukonka katine cinarebere zero kwikiriza ibyarahanga byo byino gwire Ecclesiastes chapter 3 n'ekigamba je there is time for everything iyo wacherezo bwire mukama na mutegereza ahara garukiremu konka tukujya ngore washabaho mwaka gumwe ukashabogwa kabiri ukareba taruho mpinduka utatunyewe nabirugamo not at all gomeza hamwe no shaba odiro kwikiriza umanye ngo cyo kushaba mitija kuhicerera one time program ni ndyamusiimanta kandi oyine Clare Mirembe ntwenda kusima Ruhanga habwa Sunday 219 ukwezi ku 11 2023 amashomero ga NDYAMUSIIMANTA kumira abakuru b'amashomero baryo no bagira ngo nito hafi twakubanza twahumura habazire ni mutubasindikira berere banyu hatogunugo moga gwita abazire abana ko barabasindikiye mureke tumanye cyo gukora tubahereze time tubahereze ubwire create time ugambe ho n'umwana wawe create time umuhereza kira ko abase kusharinga ho nawe bgambo nka bibiri ahubwo na Bible ne kigamba je nguyore ko mwana umuhanda na nyensya atakija kugurugamu mbeno mwana go wotamworekera umuhanda umwana akagumana akorebye nikimanyisa ngo mwana turi kwija kumwiha mu mbwire bwa nyensya program ndyamusiimanta kandi cweke twayikaho netweka cye kigambo cy'izoberi twine Pastor Robert Boss ogunargo Living Faith Church aho muri Boma aho muri Mbare City kandi no muhereza wa Ruhanga mukama akamweta yamutahamashitage kubasa kuturise kigambo cya Ruhanga kuturise njiri nambwe nukuwa kubasa kubota kagire hira mizoriyo no yetebekanisa no myaka cayi kawe ubwire nubwo yaturetera makuru marungi yaturetera njiri nunji munonga nambwe ninkiriza tumwacire tuyenjere na program pastor nakushemera nakira Clare orirota pastor ndire kurongi nikushaba ngo yanjura bari kutureba okay ninye Pastor Boss Robert ngo Clare kigamba nindigo mu Living Faith Church Boma njirirwa mbabazi zo kuhabwa kwebembera abantu tumura umugorobi konka habwe mbabazi arahanga n'ikibasa wakwetsere ko kumangwaraho umurumo go no gukora nyino mukazi nabana nkwakiba umurumo nikushaba pastor twari umushara nabanyuma tugomize mu n'injiri yitu izobe okay munkirize tushabire kigambo rero tuze umukigambo cya Ruhanga tata ninkusima ahabo kubura umukuru ecyo yenda kibaho ecyo tenda tikibaho mbwenu wayenda ngutubehera izuba tukusimira abafire twine kituru kubakiza hari habe nyabitinisa hari habe inempi hanyingi hari habe inebyo kwerinda konka kashesha kati cyabasika mbwenu ninkusima ahabo umuntu wena owaho mugishago kugira ngo nakitya ubusheshebera izuba twino kwikiriza ngo ine ntekateka nungiye amagaraga ito habo ko umuntu ko murekera izuba ryabaho ubu ine ndijo ntekateka yo mwinire abo kubaho ko ituriye mu bushoborozi wawe mbwe ntwikirize kigambo cyawo gubo mbazi
ogwo kutambira emitima nangwa nebirukurebwa ahaiguru ahabo ubushobozi bw'amana bw'omwoyo rukwera obutwahairwe nekiriza ngo ekigambo kyawe kiine amaani kandi kiza kukorera omuri itwe omu izina rya mukama waitu Yesu Kristo amen. Yabare mnoga pastor ntuza kugendera kimwe aha kigambo cyitwa kizobere. Okay, nabaramutya abareba TV West abihangeri nabari omuganda muhanga Clare mwe bare munonga icyo tinga kiraba harubaju okora umurimo gwa Ruhanga okusya abantu ebigambo byamagara okubagambira obutosha programu NDYAMUSIIMANTA ebigambo byanyu nibigasha nambwenu nisha nkoweija nisha nkoine ansa y'ekigambo kino NDYAMUSIIMANTA ekigambo NDYAMUSIIMANTA nikishanke kibuzo hatko kuza kwebuza kutkamusima tuta konka neja gambira abantu akasheshekera izuba ngo omuntu wena okwakusima Ruhanga no kore kiwahangiro neja gambira abantu okora ekiwahangiro nanye kore kinahangiro hati ndiyo ninkore kinahangiro ahabwo kuba mukama ko yabena agamba na Petero Yesu ariyo namugambira akamgira ati ninza kwiho nakwiho mukujube byenyanja naza kwindura umujuru w'abantu mwe nanye mukama kanyiha omukurisa yampindura omurisa w'abantu hati namango icyo nicyo yagize rata ahabo kuba nkanta kurisa kubi nkanta kukora ibintu bityo nkirwa nakura ninti nanke byoriyo no gambira bazeire okurinda abana banyu abo narebera habo nashangire bakiriho bakakora umurimo batoreka Ruhanga mboye nuko nagiye kwatswa umurimo namangu nicyo nahangirwe nambuye nukumba ningambira abantu nyanti nimbure ngiri yabe mpi hazurho ninga tuzirihengire nshemere kugira nta yaba abantu nibayingi ninga nibake engire nshemere kuba ningibura mbwenu nejagamba n'emitima yeitu erizo omuntu okore cyo wahangirwe n'enshonga nkuru nicyo kimwe ecyo wakusimisa Ruhanga konka no bwakwaye biconco bingi omukanisa no bwakwaye kicwero na kimwe cy'ikumi kingi okakiza abandi bona kine cyo kubasagasira Ruhanga no botari kumukiza sente nangwa no bwakombeke kanisa wenka ukajya tinkwenda mu kristayo ndijo kunyamba Clare ninza kwemarira nangwa bakagihandikaho ekaba Saint Clare konka cyo cyo kumusimisa okukore kiwahangirwe nicyo cyo kumusimisa ahabo kuba bombekire bizimbe ni bengi abakozire bintu ni bengi konka akasheshekera izoba ombwire obutwine nanyenda ntubagane ekigambo ekibigambo byanje byona nihondo kwenda kubihenderera Injili ya Yohana eshure ya mwenda haza nanyenda kushoma hemshorongo nkeshatu Injili ya Yohana eshure ya mwenda nyenda kutandikira mushorongo gwa kana ogwa katano no gwa mukaga tushemerere kukora emirimo yogwo owatwetere bukiri nyomushana ekiro nikija ekyo muntu atarabasa kukoreramo obunkiri yo munsi ndiyo mushana gwensi kuyahereze kugamba atyo yacwera amacwanta hitaka ya cwera amacwante ahitaka yagaritobesa yarumusiga omumisho ogwamushanju yamuragira ati genda onabe omukiyanga cya Serowamu amakuru gacyo ngu otumirwe yagenda yanaba yagaraka nahweza kama simwe Clare nabarkwera ndiyo ningambira abantu abarikutureba okukora ekiwahangirwe ombuna ko boine Yesu kuyabe nagambe bigambo ebi yashoborera abantu yabagira ati tushemerere kukora umurimo gwogwo owatwetsere haza bukiri nyomushana ahabwo kuba ekiro kiriyo nikija ekyo tarabasa kukoreramo mbwenu obunkiri yo mushana gwensi nshemere kuba ninya kirensi hazobona kukurashye nagirgamo ekinayeterwe mbe nkikozire ngizirenta nkendeye hati abantu bengi omunsomo ekyo kubanza tutereteirwe kintu kimwe ninga torahangirwe kintu kimwe nyona iwe nkoko tutarikushana nkoko tutarikwingana omusaizi ahamutwe kala nebindi buri omwaine kintu kiyayeteirwe Clare hatobora kurebora yo nokorebe no gambirira program nico kintu kiwayeteirwe no mbi washomere nibyo bintu ebi nambwe nko kuba nokore bintu yo bano biyehururamo ondijo takabasa hato wanta hanyo nibindemo ebindi kubasa nanye nebi neba kwakatuti
tubiri kukworobera kandi uriyo mugambi to kutina amasho g'abantu konka ecyo torakyeteirwe tucyo wahangiro hati obwo kureba imshangwe kanyiri ya divorce obwo kureba imshangwe y'ebyamataka kanyiri obwo kureba okuriyana kukanyiri okwitana no kutemurana bikanyiri ekibi okutwarenda zendaro nebindi tariho kindi ekiri kwetese kintu kibi no muntu kukore cyatarahangirwe gukora obutosha omwishikashamba natashize bunakubwo kubashoyirwe no mushayijawe bakyeta kibi habwenki ni kyetwa kibi ahabwenki no kikora cyesherekire ahabwenki no kitinira no kore cyo tarahangirwe nicyo kiriyo ni kitensi nicyo kiriyo ni kiretera abantu kuriyana tutarahangirwe kuriyana tutarahangirwe kwitana tutarahangirwe imshango tutarahangirwe ebyo buru butosho ko umuntu ayemerera mu kiyahangiro takubugana rubanje kamarahanga sima abantu bengi bangire kukore kibahangiro konka kasheshekerizo bananyenda gambira barukundeba nahengireje erkwikaho naho na TV West aherkwika ngo mureke tukore kitwahangiro Yesu akamanya ngo ayinobuyire bucyo mu nsomo yakoze sobuyirebwe yabukoze se bamuhangire yashanga empumi yamango mbi yatumirwo munsi ne byahangiro okumure empumi nakokurumu yagambira abantu atumureke tukora umurumo wo bukiri nyomushana kare yatushemere gukora ibintu byetu bukiri nyomushana ahabwo kubebero byetu bibazire yebarorire mpi hazemfuzi orire ibintu by'abana ba mukuru wawe ninga ba munyanya ko ninga ba bori shenka zubo ninga wakore byo rukora byona konke biro byawe bibazire obikore no mangu bukiri nyomushana konke kiro kiriyo nikigira kita kandi buri umuntu ari yayemerera umuntu ebe omeshogente be yorubanje yebare oyine mpi hazawe norabaho takurabire ahabwa amano goyine nogema kintu cyona okikora kifuba no manyo tunyo kiriya ninchikaho no bukira kitari cyanjye ninchikwata omukazi no bara atari wanje konka nimbyama nawe ahabwo kube cyo kumukurira nkamwesya obo bushoborozi mbuyine no shanka Dahudi obwabana afa no mukazi wa Uriya haza taruwe konka hari hizo bari yamushikiri omanye ngo kiro kiriyo nikije iwo rukukore byo rukwenda ekiro kiriyo nikije uyiwo yerinzire no yange bwahangiro office ogishitamiremu konka tuwakora cyo wagitereirwemu ogizire department yone yo rukukurira konka tuwakora ece cyo watereirwemu no shomesa university hanga naye bari no nagabana babantu ahabo kugira ngo ba akwangire no mwishiki ohuroshemeire max ze kuzitirayo konka cyo wahangirwe tushemeire kukora umurumo gogo watwetire bukiri nyomushana nambwenkele nanyor kugamba nabandi bona bari kutureba iwoshe orukure kigambo ekyo tushemeire kurigahe mitima yitwe hindikire noza kore cyo wahangiro ahabo kuba no manyebere byohereze konke byo tsigeze to kubimanya ninyenda gambiri hanga ryarhanga ngo ebyoriyo no yekora biyona amano gaino chemerere konkana bushesho shitamyo tagaine amano gaino bokirukwe kwataramo amano gaine ebyo no hura no bibasa ogerzeho wariye bintu byawe abandi bayine mpiha konkana boreka nkabatazini tajwaraje tarukubasa kuriyaje nare kuriyo kushisha kakubizamu ajya tapana boss na Clare apana nyoje mjware tinku gibasa omuntu aburasente agira no kujwara giroko birere konka hino boro botakigamba obuturigira ngo igisutu teri kuza kubasa kuzikwamo ahabwe kitini sache nahabwa amana gaine tushemere kuronda syute ndijo tukagure yakakade aboje bafino service y'ibintu babiyanga bagira ngo bashemere kujwara ati nekintu kihano kubure kitini so cyebereyeho Clare okejo kacyabo wafire uri mutumbi sente zikabanu boza kukanyaho nekintu kihano kubura kukore cyo wahangirwe okiriho no cyebasiza bakeja kukikoze sabwanyuma nekintu kihano kuzo muhando karemeramo habo kwa parkinga motoka mpango abandi tubashemeire kurabo konko kiba wakabire bakakutereza bakakoreka no mukono toshemeye gutahanga hari oshemeire kwerunda abantu bakarabo turkuza kukabya abantu no kubateganisa za kukore cyo wahangiro ombwiro burhanga kikutiriza iroko zo mu office ya government oreke kuza kuriya sente zitari zawe oriye cyawe konko kore cyo wahangiro ahabwo kuba tayine mutege cyo tatoranwa rahanga mbene za kukora ecyo cyonka Yesu akakoze sobuyirebwe konka yakore cyo yahangiro empumyeje yabire nahumura yakozire kintu cyo kutangaza ombintu byone byo bashaho barashomere omuntu worwira mu cyushomere no kutahoga gose
wareka hata kugira ngo zikeja zabeza zo murembe abantu bona nibenda kukinga ho just konka ombragiro no mbuteka amaisho gagaye no buzubushemire kuba notaho gagoza konka yesa kakore cyafayo ekiri kwakanise nshongejo teka omuntu arwire amaisho guhumire kandi ariyo nakwatita kandi yari kutamu ekyo to kukikiriza omba science ubone ekyo tukiri kujya kita hata aho niho rahanga tsigararahanga obwenge bwawe bwine bwingi yebaroka shomaje kuiho mu primary wargaho wahindira university no ijori yo kubanza konka ninyenda kugambira akasheshekeri izoba no yetenga kore cyo wahangiro nubo eka yawe ragira ubusingi aha muri bajuru mukazi wawe aha ribajuru abana bawe aha ribajuru aba neighbor aha ribajuru aba customer bawe aha ribajuru rwa company yo yebembere aha ribajuru rwa department yone yo kwatibwe omuringo yabagwe byedini ninga gwe byamagaraga go butosha government yetu ya Uganda oshemeire kukore cyo wahangiro bani cyo wakora deka kukore cyananga bani cyo wakora deka kwatira nebintu bani cyo wakora eka yawe gumeho toine kinde cyora kore taine mukazi murunjo ndijo oworukuza kutunga noza kubinga ogobere na meme nigufa no reto rukurumira bungura tarmeme ho nakake noza kutana no musheija obere na meme na memena hato wora arete nejaguma neimuka nagenda nko mugino tarukumanya na hiyaraba no shango rwigira kingire konko mushejo tamwine mukishenge aha bwenje oriyo no hindure mbera obusinge no bwendero kufurka no byo twunkurwa mu kijungu nazo mu kisenyi nibasa kuraraje deka torukuhunga miyoyo y'ekijungu ngwe kisenyi nhorije abantu abamwe nibehunga natekateka ngunahunga ebisirani ekisirani kiriyo muriwe abamwe n'abarwaire hata nibatureba bari aha bitanda konkana jata hunda imkiraha nankanabaye kandi ategereze shara yo kumukiza aha bo kuba ba pastor nabashaba konko kushaba ko munyabi nani nkushabira amagara gawe gatari generahanga utakore ki wahangiro ogiraho ahabwe nshongananga ninyenda kugambira ngo eshare ryo teri kuza kuyamba ego gizire bana bingi nibakushabira nibakureka ngo rahanga tene cyatari kubasa konka nabafire kandi rahanga nabasa nibingi ahabwenje bible negira ngo munyabi afebiro byo bitakashikire ahabwenje ahabwo kuba nogwa omurtaru wawe okozire bitari kwikiriza barahanga amagara gawe tugarebire kujuna kwa mukama no yetenga kukora ecyo cyonka ekirahanga yakwangire eka yawe kakunde katebekana no yetenga ko mukazi ubwire neka yawe okashobora nshongero yo neyenda kwiteka yawe no bushwere bwawe no yetenga kurro musheija ahabo kuba nicyo wahangirwe okamworobero kamuhurra nubora gumo mu bushwere otagizotere kampindure cyano zo bushwere no yetenga kumanye kirahanga yakwangire okayihamwenya wera nebishane namizigoro kuminsira business amatsiko gawe gakazaharahanga wenka kore kirahanga yakwangire noza kureba uburungi bwarahango kiriyo mu magara gensi no baso kutatunga bingi ngorangana konkori yagire byo kumara kama simu kile hata abantu bengi kile tubarukutanisa ebiri kukumara nebingi haza bible ke kuba negamba kwiha enyuma hona nambwe no mushejo mwe kuyabe nashabe shara Sulaimani yagira totampa bingi nkebwe izina lyawe kandi otampa bicenka ibana bonka gayisi izina lyawe mbweno ompebru kumara hata abantu tubarukwende biri kubamara abantu nubende nshaje kandi zo batakuyambisa abandi abantu nubenda amazina kurangana konka no buna kubantaranga imwe kle nkaguma mbarra nkebembera abantu barahanga amakagabo gakabaho abana bakazabo abandi bakashoma nkabarinde bi twingira abana bitu babojo n'ababishye amakama kumiyaga nimpungura amagaro byanjye kubirkwika ntabwo nicyo nayetero tindeterwa gukora rari tindeterwa kugambo tinyine bantu bunaterera umhendo ngo nantebembera abantu 10 tinkuzayo ababaine bashikire dahangano bakwire konka bebembereje nkora kibuzu akwa nicyo yetero batwareje Clare korayo washoro kazomuka nekintu kirungi nyenchakari tuteraniraho bwire bwingi konka ni kirungi munonga nanyemerero mu kidara ni nkugamba nkareba ndukwingira nyenchakari nkagaruka nkakureba ino mwana wa havero nyenchakari nkakureba ino abishkoranga kakuba kwire myaka ejo ece kintu ni kikuru nicyo twahangiru tutarukuriyana tutarukwitana tutarukurabana hansi utarukunyoreka munonkize mpiha mbweno shemere kungura okatware cyange kifuba
apana ticyo twahangirwe ebe biliyoni bikorwa ubwo kureba ibihomene bibaho government ahabwo kugira ngo teine kinde cyera akore neta hebintu biri kushanke biri kugarra abantu mu buteka konke cyo tikiri kuyamba ahabwo ko umuntu no komombira gushasha konko mutima gutsigara gwine kiri ekiguru kwenda gukora mwene kanisa kimombi yateire kanisa no kurwanisa hatari kurebwa abo kwa niyonko moko y'ibintu byona hati okushanga omukazi byame no musheija ekyo ticyo kibi ekibi nikiba cyarigire kuriya obana bagambira asimo bajya guteranda ekyo nicyo kibi ekibi nikirwo mu kitekateko hati kikorwa kibe cyane mbene okushanga omuntu ayigayitire nondijo ninga kwite cupa y'amarwa gitera mu ekyo ticyo kibi ekyo ne cyana cye kibi ekibi kiri yo munda ahatari kureba ahabo kwa kuza kwimuka kuza gukora kibi nubwo kubo kitandikire ekiri kumayisa ngo teine kikorwa kitabanze kutekatekero mbene mureke tukore ekitwahangiro nubwo turareba burungi bwarahanga tukiriyo mu nsomo Clare ndiyo ni mbumba nimpendera konka nubwo twakwatatungire bingi konka tukagire biri kutumara nubwo twakuba tutombekire mbarra bakagira ngo Clare street konko kagira kashukawe aho kutaha ukagira obusinge n'abana bawe manya abo abariyo bombekire rizo beishebo tubo babayire two bayombekire abana batungire ebiru kukire beishebo batungire abana barara ahi beishebo na beishenkuru batararire twariye batararire nyonyi nemyanya y'inkwikamu nkagira nto gutata kugumanya akaragaho yaragomagara gensi taragugiremo abana batembere nyonyi z'abayishebo bataratembere konka bayanga ahabo butenda kore kibahangiro barengaho baruha barengaho omurugweje bayenda kwitana bayenda kuriyana omuntu ayinaka kumutahiza konkare kangambire buri yo ko umuntu akore kirhanga yamuhangire natsigo mu gishaha abana n'abayishkuruza bagushangaho ahabo kubarahanga akabarahanga wa Abraham owa Isaac na Yakobo ahabo enki nabarhangote ahabo kuba Abraham akakoro kwenda kurahanga kiyamuhangire yakikora yamweta yamjya tumpa Isaka yamjya tunyombe hema yari yombeka yajya tereza abantu byukuri yaba yajya tatarigiro warabakwawe akagenda tanywire twize yatumuhereza yajya tkorbuga no muntu wena ogumo mukunde abo ko turi kumubundi hari yizera mu mugisha gwawe yakikora hati ito kiri ekituriyo ntonda ndanese obor kure ntukwatane bicweka obor kure ntukurane biragara obor kure ntubikwatane bitaguka ntubitaho birgaho kampani neba yazaho ekiba yaheza mezi mukaga nekora okwamushanje kumbagara omuntu aba yayetengene ko mu office okwamunana kumbagara akagenda rije nayendo murumo kuyashyire yenguzi yamukizamani omurumo yagushisha tarukumangwe cyinene cyatungire no kubaho ndahanga abandi namangu namanije abandi namangu no muhango we no mu government abandi namangu nwarabiremu konka Clare kuza kushitama ho shitami no kubohereza obunakobo obwire bunaheza omu TV Western njano nyakira nemba bazirahanga kugirira timbabazi eziri kurgaha muntu watembere hono ija apana akaine benje bashimye kumutembera tiwabero no munyabuzare wahe kukizayo kandi okotara munywana no kukiza abandi abuyabandiza konka rahanga akakutaho favor nemba bazarahanga tubere turiyo tuganira n'abishemo nturebo bugenyi bwa cyabazinga twagira ngo omuntu kucwa akashwera wo mugabo akaba niyatorana kushwera kanomugisha ahabo ishibejwire busoga nabandi kanomugisha Clare hati abantu bakarahanga ebye babyetaho nico kiretera abantu kuriyana okwitana okhonda ndo madini manyota zo mukanisa yogu manyanyoba ninye wahurra okumanya mutazayo nobiha bashumba ba pastor ba reverend turyo mbantu kubebembera nkaba kubitera mu campaign ntushaba kubatwara umbigombe binebe aho muntu ari kuhurira amagara no busingi n'amazima gari kumutwara umwiguru muyishengo kituriyo ntuombeka Twine na Twariana na Twagira konka ntuombeka iguru abantu ntwena ngo bazombukama kandi iguru tariyo n'igishumuruzo cyane ngo ryo taza ninye mushumba murungi nyo pastor boss ndio muntu murungi warahanga igishumuruzo kiguru ninye bakikwatsiza no apana no yeto wa mana konka kuri ya gate Twine igishumuruzo cyo kugigura nico ntatinda muntu nico ntarkwenda kwikangira nensi oburahanga mpire Clare kwaracu mukunda mucyarahanga simu kara atarkwenda kunda mutsenyo ninza kumuramutse abo kwa nico nayetera nkangirwo kuramutse abantu nkabarabahoje no busingi nkangirwo kuturanage no muntu wena nkangirwo kwetesizo unacumura nkangirwa ecyo enskwe kutuza yamanyangwe byine byona ndahanga obwire boyine n'ubukene ubuhwayo
bibazirwe ebiro byawe nobasa kunyibita kerizoba nyenca kareba kuziki nobasa kunyetengera kibyerizoba nyontureho munsi niyo nimpendera omushejo mu mnywani wanje kampendere n'ekigambo ekyo kunarokokera abantu bengi banyanga kubanyangire tuba nkunda mbwenu cyo kubanza abarisa bente bakaba batakubimanya kandi bamanya kunywa marwa kunywa amategabo abo kuba kwabo buga no muntu sinzira mate ujyo utakira kunabuga no sinzira haraje akwa nimbasa kumurabaho konkogu mbwenu bakaba ni mcwembe narokoko kurokoka kuri yo kwa mani munonga kandi nkiri muto na jure bi hata banywana banje ejo group ya nyango of course hati omwe yandemeraho kandi atarokokire mbwe nizo barimwe namweta yagumara mnywano wanje yaguma namfaho yaguma na ijana ndeba kiba ndiyo mikoro ye kanisa ija nargaho natandika kuba pastor mbwini yankunda izo barimwe namweta namutwara hantu nambuza abantu bona kabanyangira abo kurokoka iwabo nci wandemereho yangambire bigambo ibikire ebitarinyeba kandi ebitura mutima gwanje kandi ati wakoraje kumbuza konka naza kugaruka buryo kunkureba ndeba amagara gawe ngeje kutura umunsi munonga hazanyowe ninza kugira hukamo haza kumba ninkureba omutima gungira ngo korugumaho abana banje tubarubona bona no bundu bantakiro tweje ntecho cyonga atecho ati nicyo kintu kinkukundira ecyandeteye kuremera obuna kubwakika kuna bini furkani ndiga owitu masinde ina kuri ningaraka kunu o western obuzarwa bwitu mbwe n'umugufu twagwa na bus tukanza kushika ariantonda usikaza shamwenda gwanyikiro kanye ni timu y'abantu mwenda mwine twagwa na basi twargamo abantu abona benyine timu y'abantu mwenda tubafa abamwe bahonoka abandi bagira ubuzu hakafa abantu 27 I remember ito twargamo tanga yatwiha iwe na mnywano wanje yargamo so yeija hinashyira kuno twatura yagarakayo abo kwakagumayo masindi mbwe nizo barumwe kwiyabo irari umuntu arisize enjoka ya muruma yafu kwiyafire kubangizire ngo munywano wawe yafu nico nabandize kwishuka nerizo nasishka ninyerinda munonga abo kuba ko akaija yashwera ninye nagire mu byo bishwerebwe namushwera yamugira yazara abana be konka nerizo nibanja ahamagara ganje no bunkuvuga n'umuntu wabo ngira nti oriyo munyabuzare wananka hata no bwakubira atari umurungi mukunda habo kwishuka ikigambo cya munywano wanje mbwenu abantu bengi tubari kuteka tekeranye ncakare kuturu kureba turuho ntugamba oshoti turiyaguma ahambeho za TV konka nkagizire ngo gamba notsigirenda nke kigambo cyo musheja wanyu waha ahabo kuba turu kumanya hibura sesere kore cyo wahangirwa bukiri nyomushana ekiro nkibasa kusesera norebe kiro cy'Yesu yabe nagamba tikiro kumanyisa ekire cyo kugira ngo bwira izoba ari kuba ntakigambe cyo nekiro cyanjye kano basa kuburagamba shahi nazakasheshe nkeze studio tutaha no basa kuburagamba zashamukaga no basa kuburagamba Yesu byabe nakabo byabe nagambe kiro zikaza zashamukaga konka ngwense kakwato mwirimo ahabo kuba cyaho so basebo nabanyaba barukunde banimpendera nimbashaba okukore cyo wahangirwa Yesu akakore cyo yahangirwe ebire byabo irayino magaragense emyaka 33 ekamara engeri na hato nangwa no mwaka ukinga nangwa no bwensi yakukinga nangwa no boijo bwa lockdown amakanisa gakakingwa konke ngire kaguma negamba Yesu takubasa kukingirwa nambwe no muntu wunmanyangu yayeta hakiri kuoke cyatakuza kubasa no muntu uri kurwanisa Yesu ningo kujunu ninge kanisa gireki yabe kikami yate kikami mukamayo no uri handa konkarga har boss na Clare nabandi barakoche kubarkwenda ahabwo kuba mukama we kanisa obwatarafire ngo yagumayo ikanisa te kubasa kufa hati no bana bibe bishuba bakwimuka no bwabandi bakwija no bo bafere bakuzo mu kanisa no bo abantu bakubana bakose bigambo byo mu nsomo bunako Clare amakanisa gasisikeire manye Twine na sisikara batanu babiri batsigara bemereye na sisikari 10 bashatu batsigara bayinera hango hurire hate kaniseri yaguma
ahabo kuba Yesu ari yatyamuka gukora iki yashikirize ndiyeja kutware kanisa eteyini ibara no bwakuba umufunyi nambwenu mureke abasisikere bagume bari abagizire bata kandi abuhurire nibazaguma bagizire bata itwe Clare nabandi abarukundeba mureke tukore kitwahangira herezo woshemere ko gasoro woshemere kugasira yombekero woshemere kombekera ebigambo byawe reka kubima abandi Clare ebigambo byawe biya itwe nibituombekera turi yahero ugambira ikigambo nogira ngo wakigambira hambeho za TV West konka hay no muntu ukiri kuombeka kajata no mangu nukuombeire ndinti mbweni yantambira hati deka kutina kukoze sekirhanga yagizirata koro inekanzu ibiri omwe muhereze he yarukubasa nikiza kukuyamba habo kwa wakora oki wagizirota eki wahangiro dega kuriyana no kukwate bitari byawe no kwirkanga ensi torukuza kugibasa ensi n'abatu bandize bakagirkanze yabatsiga ensi no wakuzeire tokimurebaho ababaine rihanga naye bara abandi tubabaine owazeire shogo wor kureba ugira ngo akazaye bukaira mureke tukora umurumo bukiri nyomushana ahabo kwe kiro kiriyo nikigira kita nikije ecyo tarubasa kugambira Clare ebigambo by'abanyabonge ho natubikumara Nebimara dango mwigura kuhereza umugisha amina tutwara mushara pastor katsha nkamara hango mukuru kandi omwesugwa ninyemutya emitima yeitu n'abarkwera bona ahibari abarkundeba hariho abarweire hariho abashobeirwe hariho abamakagabo gaino muraro mbi hariho obushwere buriyo no butaguka hariho abo kushoma kuriyo no bagira ngo hatu wahendera hariho ababaire batandika business ziriyo no zifa hariho aba company abo ziriyo no zirema hariho abamabanja gariyo maraka nkengambe yo munsomo hariho abantu beinemera abana mingi eyo munsi yo moyo abanyabi ituma ihari okwangana no kuriyana no bugobi mbwe ntateito omwiguru nyemerera aha nkomuhereza wenda gano kandi omunyamuru w'obukama owatoreni okweta amana gomoyo rukwera obushoborozo bw'ekigambo cyawe iroko ojanja babantu endwara zo munda hatarebwa obakihari ituma omurru okuriyana okwangana okwitana okugamburana amariyo namarara okwenda kwetungura okwegire kibataricyo omwizina erya mukama wetu Yesu Kristo amana go kuzuma gahambire emyoyo yakarande emitima manyano gwatata manyana wakari omwiti ekishezi okuriyana komunda obutendezana amaharga hamirmo okuriyana komunganda okutana komaka omwizine rya mukama wetu Yesu Kristo okugwera urubaju obutarwanira habirhanga yabahangire kora ejemiyoyo yona nindagiro kurgo mitima y'abantu ekigambo cyawe reka kigende namani kibugabuga n'abantu abo kibakize kibake mitima mbi kibacyo kuriye bitari byabo enguzi okwitana okuraba nenyuma omuntu okushoti wamuhoera konka we nayenda kugira ngo akukumbagaze omwizina erya mukama wetu Yesu Kristo abaroje barogama kagabantu abaroga business zabo abaroga myaka yeitu abenda ngo tuhendere tutyo omwizina rya mukama wetu Yesu Kristo ninkabakira manu go kuzumu no mwirima nindagire myoyo yakarande ninyahe myoyo yo butashwera no butashwerwa eyo kugwa mihega okutware zendaro ekibi ekikanyiro mu nsomo okushanga abantu Kenya mwishwa ubutatina rahango buri mitima y'abantu abatafayo n'abataronda kubaho kwa rahanga omwizina rya mukama wetu Yesu Kristo abesige bigari nembarase nempi hazabo namana gabo batarukumanya ngo hazabo no mucyo bwicyo barabaho nke kibunda kandi nibayayuka nke birabyo omwizina rya mukama wetu Yesu ekigambo cyawe reka kibombe cye kibahame kibatia muri mukutina rahanga bakore buri muntu cyahangire kandi buri man gendwa pressure shukari slim cancer ulcers okuribwa kumemena ebizimba byomunda nebirwara byanyabenebyo ebyamazina gabo ntagamba unahezayo omwizine rya mukama wetu Yesu Kristo habe ho muntu wabugabwa namana garahanga akasheshekerizo omukono gwa gumukize omukono gwa gumukwate omukono gwa gumutambire amana gomoyo rukweraga mwamure ho mutuwo guguru kumusasa gamukize kizimbe cyo gakiza abantu obugumba gabeherezo bushwere burungi amana gomoyo rukwera gayihe kirware cye kikabiza amagaraje naragira bari abitanda kwimukibwa naragira bari habishego kwimuka naragira abanyangarire kucyo munyangariro omuraro mbe guri yo makaga abantu kubura burwa
amabanja emyoyo nkeje retera abantu obusinge buke okwetombaita no kuguma emitima y'abantu etari kwera ebiretere sitano kutunga gap yo kutegeka emitima y'abantu kurigaho kuzo marogo no mbafumu naronda hiyasranire bakatana na ruhango hurire obashemere kwehanuzaho bakaza kwehanuzaho bishane bitagamba omuyizine lya mukama wetu Yesu Kristo amanege kigambo cyawe reka gatubugabugane reka gatukize reka gatushange reka gihindura imitima y'abantu gakiza barwire hazensi yona emanye kutina ihanga ryetu lya Uganda orinda bazugu abaina z'abatariyenda abaturano baterento mya hazindi abazugu bariyo mu nshonda no mu nkikiro zihanga no mu myejego yaryo nagira tapana ubundi bugabe no bundi butegeki bwona reka buremwe omukono gwa mukama gume gurinzira ihanga ryetu oturinde nduru oriherezo mugisha dekanye duture digiro businyi oterezo bumwe bwo mutima endimi zone ziteraniro mu ihangere tumanye ngo twena tukangwa rahanga kandi tuyo mukishane cyarahanga otuye nko kuriyana no kucomporana hazarahanga abebembeza bo twere kwebembera obaturindire ayi mukama ohereze buri mwebembezi kwihaha mu ntori yahanze okutera kimwe hayiguru dahanga obereze mutima rukundi ihanga ryabo oturindire abategeki mukama oterezo mugisha ahabo ubutegeki obu kandi mukama murungi obutosha bona twesimiro mu ihanga ryetu kandi tugweje kandi omurembe gwetu gutasisikara kafa kubi nyencha kare ko rubano hunguza abantu ensi yone kuteraniro mu maisho ni ihanga rya Uganda rebekere yo mu maisho gawe nduhungura amagaragataho izina ryawe rukurusimwe kandi rihimbisubwe nashabo mu gishagwara hanga hizoberi abari kuza kugenda abakuzo mu maramizo abari kuzo mu business zabo abatunga hakayira akakwegera ha TV konka bayinenshonga zitarizumwe na zimwe zikubazubira kuzo mu maramuro tateitwe uwo mu iguru nashabo mu gishogo gubabeho gurinda bari kugende sebigere abenyonya b'amamotoka b'amapiki na buri muntu wena omukono gwa gube hamwe naitwe omuyizine lya tateitwe no mwana no moyo kwera amen mukama abeherezo mugisha amina yabare mnonga pastor nyera kusimba mnonga yo watandikana yitwe ceka citu cy'ikigambo cy'izoberi engeri yitu y'izoberi mukama ni mukuru yebara kutekaho TV West yebara kunda program NDYAMUSIIMANTA yabari pastor Robert Boss narga ombuhereza obwa Living Faith aho muri Boma omuri Mbara City kandi mukama kamutora na yamushuka hago mashitaje kwabasa kwebembera abantu kandi akabarisa ebigambo birungi by'omoyo iwori nitwe yabare okukuratira ekigambo kitu wahorera kandi nenyesigango byabire ebigambo bingi tinkabasa kubugarika mu ebigambo bice byo munyabwenge nivane bimara ashore byabire ebigambo birungi munonga yegenze runungi munonga muretse tukore ekitwahangirwe ahabwo kuba amagara gense gitora kumanya bwiro inemu tora kumanya bwiro bworargiremu mbene muretse tukore ekitwahangirwe ikiriza Yesu abomje mu amagara gawe byasigaro bimuretse bayido ko kubimuhereza tora kuhendeka no kuhendeka ureba buri kimwe nicekora ureba buri kimwe nicitambura ko kushemeye kuba nikigenda konka ko kubota mu ikirize nibiza kuzo mufuba bikuhagame mundu biza kuremera matayo n'ekigamba cyatumubireteje mugugu yona mugirete mujinye koreze we nagiye korra ahasigari woruhuka program ni NDYAMUSIIMANTA twikirize tuhumureho netugaruka everybody program ni NDYAMUSIIMANTA mutabariceyo omukeshongoro echo mutabariceyo nana omukigambo kiti kizoberi engeri yiti izoberi yari engeri nonje munonga byabye bigambo birungi munonga kandi of course ibigambo byo by'umunyabwenge we naba yapikingiremo naba yihiremo ekiri kumwegesa naba yihiremo icara akore sure ntwenda kusima pastor Robert Bossi ahabwenjeri nuje munonga yatusya hizoberi haza bitiyaywa kutumanyisa ngo nana urwa mukago rukwijoru ayineho fundraising aha church ye ya Living Faith muri Boma ayineho fundraising kutandikana shahina mpaka harisha 10 mbweni kuwakubasa kuburyo umuntu warhango rukwenda kuyamba nubasa kwikaho ubase kugira cyo waba yambisa bariyo nubombekira mizo ryabo rero ruhanga ayongere kuhereza umugisha nisima mukama habwa Sunday 219 ibiro by'ukwezi ni 19 umwezi wo 11 2023 yebaro kubanita program NDYAMUSIIMANTA ine Clare Mirembe tuija umuceka cyeshura yitu yizoberi kandi shura yitu yizoberi ntwenda kujiha omuri Isaya mweno ine Bible yawe oyine ekitabo cyawe ni kushaba ngoro ndi Isaya tuza kushoma omushorero ngo gwana na gumwe
then turonde omushororongo gw'ikumi mpaka hagw'ikumi n'eshatu. Isaya ningashi Isaiah omushororongo tuza kushoma gw'ikumi n'eshatu omutwe no gwana nemwe. Ari ebigambo birungi munonga, ebigambo biri kutugariza amani, ebigambo ke bikora kuba wahurire amani gakwire, wahurire utakinemu ene faith konka ko kugaruka mu kitabo cya Ruhange cyuwashoma mukace uhura wagira amani, uhura wagira uti na nizobere narenga ubundi ari wota kutekateka ngo ndubasa kurenga, uhura wagira uti ubundi na school fees n'ubundi natakahiriza yo balance ureba ngo nuza kugiheza yahabwa amani ga mukama ahabo kuba hino kutugariza amani. Mwene ni nyahanangiriza waba no uhura amagarane make, waba no uhura ngo bunde bitekateko byawe byijana bicendera, waba no uhura usinje tubwine, waba no uhura ngo hine cyakuteganisa mu magara gawe kwate kigambo cya Ruhanga, kwata Bible yawe. Iyo nobora keno shururuti ahora shururi bantu washoma emshororongo kebiri ne kugariza mwamani kandi ubuzima uhurira wamanyangu ibyahandikirwe nibikora umwizine rya mukama wa Yesu Kristo. Isaiah 41:10-13 ningashi Isaya omutwe no gwana nemwe omushororongo nza kushoma gw'ikumi mpaka hagw'ikumi n'eshatu nahagira hati otatina ahabo kuba nkwine, otatina ahabo kuba nkwine ubwo numukama Ruhanga natugambira. Mwene mwabino bwoba abana ba senior 4 senior 6p7 bebino bwoba bari kugira ngo bigeze bitwabikora tuta otatina Ruhanga kwine. Obundi nebizibe byo rukuraba muri bingi nyanyenye nebyanje niyo byawe tindu kubimanya konko inebizibu ni bingi, abana bakuberire kizibu, omukazi akuberire kizibu, omushija akuberire kizibu, murana yabe kizibu, efuzi za abanyabuzari babo bababere kizibu konka mutatina Ruhanga atwine. Mukama Ruhanga nuko akutugira omushororongo no gw'ikumi ngo otatina habo kuba nkwine, otahahaza mutuma ahabo kubanda Ruhanga wawe. Ndyakwamani ndyakwera nkuramire no mukono gwanje gwa buryo ogwo businguzi. Mukama Ruhanga nabakunda mwijura amani ga mutima orukwera nakugira nti wahurira amagara gacendera, amagara gaba make yakire kitabe cyahandikirwe, yakira Bible yawe ekugarize mwamani. When sincerely speaking waba wahurira ngo amani gakubura usinje bwakubura witwa stress wakikakacha handikirwe cya Isaya omutwe no gwana na gumwe wahura mukama Ruhanga nakugira ngo ndyakwamani ndyakwera nkuramire no mukono gwanje gwa buryo ogwo businguzi notekwa kugaruka mamani. Omushororongo gw'ikumi na gumwe nukugira ngo ureba abakwinire kinigabona bari yakwatwe ishoni bashoberwe abo abarukurwanisa bari yacweka busha bahwerekerere. Mukama witasimu no manyesha handikirwe cyo mwe wano tushoma ohura no mwe nore mwe nebyarahanga byo nibitangaza kandi uko kuba wamwikirize ohura byo na wano bishoma hino kubukubana bikutahamu bantu mwe ngo ndyakwamani ndyakwera nkurambere no mukono gwanje gwa buryo ogwo businguzi. Reba bakwinire kinigabona bari yakwatwe nshoni bashoberwe ngwaba barukurwanisa bari yacweka busha bahwerekeje abakwinire kinigabona bari yakwatwe nshoni bari yahwerekera aho kwa mukama Ruhanga naija kwamani amana go kugira ngo ebyo bure no kubireba ahubwo waruho kurwana resentare zo tarukubasa torukubasa muntu wena torukubasa kintu cyona wabo ryo muri mukama Ruhanga. Omushororongo gw'ikumi n'ebiri nukugira ngo ryasherura abarukuhakanisa bakuburire kandi abarukurwanisa bari yacweka busha babenke bitaru. Ogw'ikumi n'eshatu nukugira ngo habo kubanyewe mukama Ruhanga wawe ndyakukwata mukono gwa buryo nkugire nti utatina nija kwera. Mukama witasimwe kandi ninyenda kubaza nti mwijira abana ga mutima orukwera ahabo kuba mukama Ruhanga natugira ngo ahabo kubanyewe mukama Ruhanga wawe taruhandisha ahabo kubanyewe mukama Ruhanga wawe ndyakukwata mukono gwa buryo nkugire nti utatina
neja kwera bantu mwe bizu byense ebituri kureba ni bingi kandi ebiri kutukiza amani ni bingi nango yeshobera uje tukonka shinyoro hanga kahanjirwa ki ozanko mu family nkeje kubere kizibu abanyabuzare bakubere kizibu mushija kubere kizibu mukaza kubere kizibu otukonkanye wo mukama nkatoraye konka mukama yija kutugariza mwamani nagira tunyowe mukama ruhanga wawe nijja kukwata omukono gwo gwa buryo ninjija kwera mukama witasimu mbwene bizibe byo rukurabamu obundo ina mabanja obundi za loan bank ejinebanja sako ejinebanja nangwa bikurinka amaraka rogiro turhanga wanje nyewe ntoreye abana bakuberire kizibu abana nibo bari kuresa enjayi abana nibo bari kuresa za sigara abana nibo bari kurwara all the time nogiro tukonkanye wabanje kabatari nkaboriya mukama naija kukwata omukono gwawe gwa buryo nakugira ati ninjija kwera mukama witasimwe ko kumwikiriza indidi nakwera ko kumwikiriza ebyo ari kureba ngo bigumire omishoge yete bikubasa kuguma ejo ngo netugira ngo do not be afraid, I am with you, I am your God, let nothing terrify you, let nothing terrify you. Tine chemerire kushobera waba wikirize Yesu kuba mujino w'amagara gawe taruho. I will make you strong and help you. I will protect and save you. I will protect you and save you. Mwene cyahandikira abantu mwe n'ikirunje munonga ebigabo bya mukama n'ibirunje munonga ko kuba no bishomo uhurana bikwijura uhura mangarahanga nigakwijura uhura moyo rkwera nakwijura moyo rkwera ndwara kuba nakukozesa bantu mwe mwikirize Yesu abamujino w'amagaraganyu ebyasigara mbi murekere ngo those who are angry with you ngubona bakwinire kiniga will know the shame of defeat nibija kushwara ngo those who fight against you will die ngaba kurwanisa nibija kwerekera and they will disappear from the earth. I am the Lord your God, I strengthen you and say, do not be afraid, I will help you. Utarutina nyewe mukama ruhanga wawe nija kwera mureke tureke kutine ebirabana mu byenseja aho kuba tubirije kwayo noza kuguruka ekihije kino ija kuraba muri yeki oshange kindo misho echo misho nacho kirabe mu hatahe mu kindi mwene byenseje tebikwayo obundi agira ati nyine rone ni yendi yahamaraka rono gishashuri koraza kutambuka kwezi ko kubanza kuzomu kwa kabiri hatije cwere cyo mushije akubere kizibu niwe yabo kunywa marwa niwe yabo kwijo mukana atongana akantu kacenka kakechikopo kiryameje nkecho nakitandikiraho natongana nogiro togo musharaba ngutekeye yikiriza Yesu abo mujunu w'amagaragawe ebyasigaro bimwegekere otutora ahabo kubanyewe tende kubasa abazugu bawo munsi wo mu bantu mwe hihi buri omwe na ino muzugu omuntu nabasa kwanga nango tinene cyo mukoriri nango kurebe kisho kiryo komera tinyo yantama ekitete cy'uwaju warati nyo yantama obundi tomwanjire obundi weta nakureba kubi konka pastor yatugambire kigambo kirungi mureke tukore ekitwahangirwe iyo muzugu wawe na yakwanga umuzugu wawe na yakugamba bibi ndangwa noza no kubihurira ebyari kugambaho konka iyo murabeho muramisi kwara kwesiza iwe hinguro gende konka iwe cawe cyo wahangirwe wacikiriza wacikora tuyikiriza mukama akabo mujunu w'amagaragitu ebyi tukabimwegekera naija kuturwanira intare zitari kubasa ahabo kuba ni wewe nkora kubasa umumagaragenseje. Program ni NDYAMUSIIMANTA oyine Clare Mirembe kandi turebe dashika za bashatu na mukaga zonka bizane ngo muri shahina nitugendera kimwe mpaka hari shayitano nimiza kutukiriza tuhumireho ninza kugaruka no butumwa bwanyu.
Indeed ozana, indeed ntukusingiza, indeed ntukwebaza, indeed ebirungi byona ntubigariziwe ahabo kubitwe nk'abantu tutukubasa. Bantu mwe bagira ngo entasiima habara yagihereza nka program yiteje kweri kugira NDYAMUSIIMANTA. Omuriwe oriyonore program NDYAMUSIIMANTA omutima gwawe numanyo kosheme kuba nusima rahanga, numanyo kosheme kuba numusima ahabo kubyakukorire ni worukubimanya. Ebyakurabize muni worukubimanya. Kandi nebyakiriyo nayongera kukora ni worukubimanya. Cyanshongo bundorire kwe bwashesho tine cyotiro munda konka wimukoyine cyonce cyo muisyo. Echo nikimara kumusima. Echo nikimara kugira oti yebare Yesu. Ahasigara izobere ni worukumanya. Kandi naryore yarukora byamu warenzi sima Yesu. Bantu mwotambiro zo motoko ovugana ngwane byirukobera bamoza nkahyorga yogar kom kaya ugaruka bushesho shohora koko shanga to yinegurego kugira oti yebare Yesu. Murece tusimera hanga entasima habra yagihereza. Nyenda kusimie wendo lionere program NDYAMUSIIMANTA ahi watureberaho na ecweka cyenjiri cyakige cweka turunje mnonga ecweka cyeshura cyakige cweka turunje mnonga and nisima iyo watambura nitu. Program NDYAMUSIIMANTA ntutere eby'eshongoro tukuretere enjiri ya Ruhanga aho kwantumanya ngo hari himwe abarukuremwa kuzahamaramizo ahabwe enshonga zitari zimwe na zimwe twena ngo tuza kwetera ndahamaramizo izo bari yasande no shango obundi waremwa obundi toyine mani obundi hine cyakuremesa konkito program NDYAMUSIIMANTA turuho kuhereza enjiri katerwa eby'eshongoro bikeshongorwa kurungi ebiri kuteko moyo ebiri kutwiriza hina Ruhanga shuware tukasima imbabazi abaturebero mu makaganyu tubasima mnonga abatsindikira messages aha mikuti yitu Facebook Twitter na WhatsApp. We want to say thank you so much. Nindeba aha Facebook nindeba Julius Ngaiya na Jati Nkaburijo hano Burindo Kira Kampala ngumbineje. Thank you so much Ngaiya. Nagira tumunda muzaba Kristayo nemyeto ya Kanyaga Church of Uganda, Mama Jennifer Kendeje hamwe n'abantu bakikunda bushwere mwizi Rwampara. Nagira I wish them a nice day. Thank you so much Ngaiya abantu ba Rwampara, abantu ba mwizi Rwampara yona district aho Kinoni ntubakunda mnonga. Thank you so much for watching NDYAMUSIIMANTA. Ni Musima Jordans nagira ati praise the Lord. Nagira ati ndikemi nazikashumba bukanga kandi naenda tumira mutizo mzire weye ni nyina nabaganda Oliver, brother weye Apollo, sister weye Jack, Samuel bwafamba arinda Derek webaza Benson na nabantu mwena abakeminazi yabendeza sande nungi. Oguntumwine Saul na just thanks for the program kandi nenda musezena sindikira abantu ba Lyamasa Church of Uganda na nabantu bakagonji muzira shema abantu ba shema tubakunda mnonga mwe barukunda program NDYAMUSIIMANTA afande gumisiza person na just praise God Madam Clare na just nice Sunday to all people of Wizwera yabare mnonga afande gumisiza Nicholas na Nicosta na just good morning Clare na just thanks for the show as usual following you. Nice Sunday to all my friends nguna nabantu mwena abarukunda TV West. Anna Zabs najati good morning najirati my regards to my daddy Zabroni, my mommy Florence from Chirera Kashensero na brother weye na sister weye ngumwena yabana. Thank you so much Anna. Agaba Alan today najati hello good morning na ndaina mseze yetu zisindikire all friends that are listening. Ngwebane mnonga yabare agaba Alan atwire Rakel nagira ati nembabazi mazima indeed nembabazi bantu mwe nembabazi kubushesho ine kusimezo mbabazi kore bizobera indo simezo mbabazi bwashesho kareba bana babo bino mu iso simezo mbabazi okireba ko karumokoro kuteka hengaro zawe osimezo mbabazi shuware yebare atwire Rakel natugira ati nembabazi buzima. Greetings my parents Mr. and Mrs. Kafuti Chelsea Mitoma district na bendeza sande nungi yebare Rakel. Nyongore Anthony Tata Vianne na jirata zijo watching in from Chibwera Buremba. Gumisiza Tempson na jata good morning Claire na jata I'm watching you live from Bweyogerere Kampala. Send me greetings to my family ogunajirangwa abazirebeye barimbare mabare Kajara then Ndangu and prayers to my wife a quick recovery
in Jesus' name. Amen. Gumisiriza Tempsoni reka tushabire omuchara wawe omwizine rya mukama witu Yesu Kristu mukama na mumanya natekwa kugorogo mukono gwe gw'embabazi gukwata hacwekece carukushasha natekwa kwija kubaje mwizine rya mukama witu Yesu Kristu. Rogers omuhinda najata live from Remengo Kanonikazo nagira ati ninyenda kuramsya mama Allen then naramsya na wangu Celestini Anthony Munanura Edison Emily Paulo Nyondo Peter na mwena abariono babashinga program ya Musimanta asimwe Charles nagira ati ndiga Anthony niyo ndi kubarebera honesty nagira ati amina Kandogu ni Benny nagira ati praise God nagira thanks for the show. I'm catching you up straight out of fame. Regards Ntungwa Alexi, Ivan Pavlo, Fortunate Leon, Maureen Primacy, Mwewesa Rogers, Robert Bebiha, Anita Charlotte. Thank you so much. Ogunijurias, Mama Rita, Owobushera Kabare. Mama Rita Owobushera Chitumba Kabare, turakukunda cyane, tukundira kimwe na jatuwe bare Clare na yendeza sande nunje bona abaramanya Mama Rita Owobushera Chitumba Kabare. Mwena abantu bakabare abaramanya Mama Rita Owobushera nabakundira kimwe mwenjere no kumuhajira mu Owobushera bwe yobwe. Thank you so much Mama Rita. Ogunam Jalia na jati nimbendeza sande nunji kandi ogunindeba ne tumubwine Asan na tuendeza echahandikire okushururwa omutono gw'ikumi eshura neyo kubanza omutono gw'ikumi eshura yo kubanza mpaka hamshorongo gw'ikumi na gumwe yabare mnonga kandi ogunindeba ni Adam Ramzi na just watching live from Nyamitiobora. Yabare Adamu kandi yabare no kunda program ya Musimanta. We wish you the best and we wish you a good Sunday. Yabare mnonga ogunu Christopher Kabaka. Christopher Najarat, good morning Clare. Ndia haha program ndia Musimanta kabutosha. Ndamutiza abana baherize bigezo bona nde mukasa Kabaka burungamo your friend. Yabare mukasa Kabaka abana mwena baherize bigezo bya senior 4 ebya P7 ngumwena nabaramsya kandi nabendeza na vaka nunji kandi zivaka yimugiremu mutakaza kuzora amisho mukaga kwato mu ngaro mukatekateka ngo kushoma kwahwaye not at all mwetwareje mu manyengu nibwe mwatanduko kushoma tumukabiri ndidi nibwe mwatanduko kushoma mbwe nukumarabe muri yo mukama muri yo makaganyu mu manye cyumushemeye kubana mukora na Bible nekigamba jengu atakora tarya waba takozire don't expect to eat. Mwena abana bari yo mcumbro abana ba P7 abana basinya fa baherize bigezo byanyu mureke kuteza abazire banye mitwe. Don't make your parents talk from morning to evening. Mubakore ebe bari kwenda cero mukasheshe ni nyenda mube self driven mumanye ngo tuzakore iki abazire batakusugomuka kandi yo ni waza kuzerere cyaro cyona pana mumanye ngo hariye biryo mishe biri kwisha no yenda kuzomusinya 5 no yenda kuzomusinya 1 kora bye bitashemeza muzire wawe naija kuyihahamani agara kongereye kushoma naija kuyihahamani agara ronde school fees yo mwana we mwene mureke twari bavakisti twareje mu cyumureki abazire bitsu batero muhimbo ubwo kuturondera school fees za tamwe kwisha because okushoma kwitu kwakomerizo program ya Musimanta yabare mnonga hiwa turebera ntwenda kukunda mnonga watsinikira message ha Facebook Twitter WhatsApp. We want to say thank you so much. Ntwenda kubendeza sande nunji ntwenda kubendeza sande yihorere ntwenda kubendeza amagara marunji ngumwe kumbe ahabwo kubo mwaka turiyo ntugwiririra kuguhendera kandi mwaka gwanugwiririra kuguhendera ebihikirizikana bingi mwaba mtikiriza Yesu akabamijunu wamagaraganya kabara byo mukwezi kw'ikuminebere kutwasigaze bantumwe nore mwakureba omwaka gwe 2024 reka mbendezi izo barunji ndi Clare Mirembe program ya Musimanta nabanyine Anita atkunda ha kamera kandi Evans niwe ari mu control room Prevence akampura niwe producer wa program eji netubendeza okusiba kurunji bye bye.